Kwaso. Kwaso. Me say Kwaso. And I'm saying Kwaso. Kwaso is Kwaso. Again, I do baha. I'm a far from. No. Obama nananom go from beti ya yegu so te. Some as me back my debut. No man was dey na do be pie ha. Nana. Did come what na see? DL News. Yamamu akwaba efe kasebo no enchiremu eni puti prunkra abato DL kasebo pono so echiremu sem ukopiemu ewo boko a enya simkuma nansemu entokwa ema no homeso da dedu ba bia tu atwa ya Ghanafo nyinanum se boko di ntokwa ne de nkaja ankane nyina bawie nanso no meka se ne fofia nto ata no wadware abamu a enkra bato pono so echiremu se nipa mako nan etu aka wano ama wano mawu abofra baako enso eka hum na nkra no echiremu sem amanebo a efira hobambo anas ahobambo adwuma ekuo no enchen ba ne se ukopiem wa walewale eno no one of east eye matam nim ewa tifide matam nim a enka ne chiremu sem entakwai asama no homene so kakra wa mekese no eka efiri walewade ne echiremu ewo kumase no ka ne kodu ba bi pe ena ende eche se sinta kakra ba honte no eye bus conductor no ene ne mate no atnase a eje o shenkani no ebo no homode nanka wano mahwe emampanifo tumase esiesie de ma wonom wano mo kwan ho sa o manka bi amfa nhemu omote wase mo nse mrantie bi ena wano mapie mu pie ya na nya sem kuma wano mkitekite tuo ne akodie bebre kan wano ho amose krache na mo ye de hara musu wakwantufuo ne mo ye ho aka ye hye na asa na mo se hwe asenti dian na tu asu dima yaw afisa o mbade asa atwaja e de ato bus ne mu as ne nyina adwura bi a enya sem kuna ba Facebook no so a DLFM 106.9 ya video na to so aba obenya bi ni wahwa enkra ne nyina kyeremu sem disi amekese no emperifo mako miensa wanum awu ma bofra ba ko aka hu so wasi amekese ni mako nan ena wanum awu efa eye boko ene mpatam eye ntokwa wodo asoro ho no ma enmrei yade mu kyeremu esomo na sikapa Kwadwo edin o pa sa boko ntokwa ba ko pede biada etuoto basa na me ba bi omatwaje de atum abotu akum nipa 4 asa hye basa no ma hye ne sesi we yes sika omode to basa na yesika ketwa o na ma hye basa esa nsem okontoko e da nkura no enkrofobia agi wo wiase enti na me de meka say o mana ya timu no insecurity ne dawson papa so be na adwen say Ghana ho ba mo nsem ya no oboa enya no kreda me say ade ba ko fa ya ho ba mo nsem o Ghana ha ne ye freedom of speech so betumi aka wa adwen pe na ya ade a ebetumi aka say ne de obi atumi ka na adwen na nimpo na mena beta na mbom de aka ne de o mana ya time de be obi agbo no ho ban serious se betena krom ha na boko be prim sam na yekese aban ba innocent souls Ghana de se obi anye o ja munye boni bia hwe ene yakuma to agu kwai ene ye vast day adofo etu kwan akwasra o madofo hwe bas ne motwa jade atumbra Facebook o so na ba hwe de asie DLFM 106.9 Facebook so ba hwe bi bas yi na siwe a yetwa jade atum ahyimu nimpa mako nan abofra ketu onim ho onim hwe ya hye na ka ho e de na yaji ni krumu a yei yaji den o Ghana yaji den asomdwe na ye woni yempe ho monkoswe na ejeta ebeje nyina yensem yempe ni fo ne so muntie na momma den nwene o ma no ho na sa boko ntokwa na ekoso ne basabasa ya ma no ho mere so na munsia no a menim ade pote kra hya ho anti bapem samre boko yentumi nso asa ha we ya no sika yenko ya nim yanto akasebo ne so na aban eye nipa 18 a team na watene ye 18 member committee a mo be hwe eye license o mo de man ene nipaku a omutu efoma gudie na oba eye mining sector wa o man yimu dia na cheso mo be bo modin ade hyehyɛ epa egu akwa mu sane ebe ya o mo be bo eye important mu ban sane ebe ya yensuo ne eye ne ma sese wo important mu no ni na ebetimi aba wieye na eye multi eye stakeholders committee no ebe hwese eya bia ya omode ma eya omutu efoma gudie tu no omehese honum ana omutu no esanse bebre na abema omasase ne se hanum ana munkotu agudie no obekọ no na cheso makotu ade agu eye nsuo mu na cheso matu abe nsuo no sane ebe ya ombese nsuo na ewe important na mo chese da bi so mo hu se
sa asase na omde ma wo no enye honum ana wutu agudie no betimi agye ya wo licenses na free nsam se na ebe ya efam agudie tu no kra untimi entu bi sa so na ombehwe se wo kwa kotu agudie na wo ne eye nanane mo ahemfo ebe kasa ni timemfo ne so be kasa se na ebe ya be kire om se ampa oba betu efam agudie e wo ye omukro mu honum na o ma ya we sa nipa so mesi a wabe die our licenses inti no ye betimi ama ne kwan ni watumi atu eye efom agudie no inti na eye minister of lands and natural resources eye Emmanuel Amakofibu a ene eye minister for environment science and technology Dr. Ibrahim Mutala Mohammed e de abatudwa e kire se eye committee ye omati o mbe ye adwuma yie no mama mani ada ho papa sa ne be ya eye ye important mu a ese no ni na ebetimi aba awieye omudi nsem se etudwa wo kwan papa so a ese ye no ekwan be na ye fa so a nya esisi nyina ye betumi atwa no na ya pe kwan papa so na yansa ye nsuo yansa asie ne amfa yare amba the committee ni se omo hwe dwuma ni mu nyina na omo me hye bufo a ye fa so a ye betumi aso saa nyeme nyina no ye nim se minerals commission omo ma licenses ekwan be na omo ma licenses die na wo mu a echiechia bi na mekai e ba ne sen na obi a wo ma ne licenses baby kura okwa dwuma no community no omo ni omo wu anu so kita licenses eye me se ansa no benya licenses kwa e se okoho oni nkofo a opeso okwa dwuma no omo ka se ha de wontumi nya dwuma wa ha koko fam wa ha nsu wa ne nyina yeti ase ansa no obi di license nti yesi ahwehwe dwuma ne nyina mu ne make sure nshisha pa e ma yenko baby a yekodu ne yetutu ne ye ene ya wuti ye eye minister for lands natural resources eye Emmanuel Amakofibu a no wie ye na eye professor Otina Babio ebe sheboso ndi ogidi pa sa ye committee no ebe abebo adwuma soroko pa e wo man mu. And those of us who have done religions, or history, you would have known that in all religions, whether Buddhism, Zoroastrianism, and the Torah and Judaism, they all admonished the need for us to protect and sustain the environment. So we all have a collective responsibility, and we do know that we cannot fight this menace alone. We cannot fight this menace in silos. We need the collective contribution and responsibility of everybody. But Makai, almost all the reports that have been done, about 15 of them, don't say the entire feeling. And ya wuti ye ayo titineni edema eye team no ya Professor Martin Otin Abebio. Yento aka sebon senko piemu ewo emranim ni private legal practitioner ne den Ede Martin Kwebu akasa echiremusem special prosecutor Kisi Ejaben ujo ho papa ene ebezane se senior ede na waye nti ene uchirem se odwunu no chirem se ebomi nana empirifo pa osakwatena se na pra ne kankan ye kwaso man Ghana momodin anatena se na pa hontoma na fo omokokọ gina emla na Ghana mla no ene omunni na sika biara nipa bia obeso man Ghana wadie no yentimi engineer mo no man yetimi kwa yanim ewo potom nanso o chirem afitim na yede niam ahya ne nsa se omebo adwuma no bepem sam dam no kasai ontumi nye kapre banfa mo man Ghana ni senti eyede ne openipo no aka no yefo so samfo de mo man Ghana ken ofoli atai what na be the kind wanted why wanted o chirem se da bi senior we de eniama we ye nyina kire se wono ankasa na mse wo hu boto anu fa kranhye o chirem se bapem sam na yekasai eniama hodo akwaso man Ghana dwiri mu pampenifo bi dia bo man no watimi atena konwa yi so saa wo office wo no man yanya wo so mfa so ne yato aba na banse saa ba opesa aban aba hu ni mabonti na odimrika tente obebi bia na Ghana fo hu se we de senior man no obo adwuma Kisi Ejaben yam moye nsema ne o chem se jai enema we hwe ni mu pa na ye fisam na tenten Ghana fo de man nye ne na ebegina na mabedwo hu nti o chem se sana moto a watu na mi kase no watime dikra eye kanofulata wanted ne de on de odwene ho a otiase nso so a onwe ho. I'm not happy because Kisi Ejaben is very lackadaisical in this investigation. Very lackadaisical. SMS at our national Then these are cases that have been with us for years. Has been on since 2017. And let's say the time government started putting in money, which raised a lot of concerns, was from 2019, right? So how come Kisi Ejaben sat on his hands all these years, and now the operator says he's going for medical treatment, then Kisi Ejaben says he's wanted? I don't. It doesn't add up at all. Yes, look, the context is that we all know Kwadwo had been interfering in the work and we kept complaining that he was interfering, right? But the reason I will not excuse Kisi
CCA Jabe for this particular one is that for National Cathedral, a lot of the were out there in the public domain. The NGC fought a good fight. They were able to expose government spending money. Le krakra mo no ena emranimu ni Martin Kwebu esa chire musem. Sesi ameke se no kan ofoli ataka no yo man Ghana. Ye photo samfo no ebeye den pa se obetimi amana na musini ejire nanemu o mayi mu dia ma ne sesi efri sem. Emra no emma no kwan emma yentimi enkwache onipa bi anase yemfa no lawyer so ajeso no wankasa ene watimi aba abeyi ne ho ano e de afri intensa kisi ajaben e de abono no emu. And now, laws are specific, country specific. In Ghana here, is the accused or let's say suspect who has to answer for himself. But the lawyer will sit by him so that as and when the investigator asks a question that has the potential of making the accused incriminate himself, the lawyer will advise him, if you say anything against yourself, you put yourself in jeopardy. You are not obliged to. So all I'm saying is that you always need, the suspect or accused or person of interest to be there before the lawyer can be of help to him. If let's say OSC under their law, they can ask operator to produce some documents. If it had been an order for production that was made, then the operator hands over those who the lawyers will present. Any awoti ye eyemlanimunia. Wabon homo den penimra e my Ghana din ede Martin Kwebu no chire mi sem. Kanofulata de yentimi enko invite ne lawyer se ne womra sisi agese kanofulata wo hobi. Ansa na lawyer etimi aba ne nchen na intensa kiseja be de ato no so no watumi aba be yi ne ho ano. Emu nchire mu ene de asomwe. Yanto akasebo ne so awaye asantememu na campaign team ade mana nan kansa buadu ede nsema betuja e kire se eye adwe omofa ye so mbesan akoto aba no ede eye council of state no omota ye chipa ye pa esan se eye ade amande ya adwada da yanim ana omoso omosan akoto aba ede akoyi ye council of state na emom bia ya omudi kan ekoto ye ewo ye RCC no enya ade omopesa bia ye ni bio na emom ompese omonko bia ye foforo na eye ade omuji eye police for nso di into the momodi anomo for yes soldiers for embra no mo bebo mo ho ban into abra mo ne yes semcho for ekasa or press conference as na okandifu a another team na no eye nana Adwoa sika ebe kire se adwen ya mafa ede afa ya abato ne ho ne de na nkedu baby na kanya ade a omota ye che na so no so omo bomodi a efa ye security for metimi abebo aye candidate ne ho ban ye no so bebo aye papa anya sa ade a eye ade ntokwa esi wo honom no ebe sense bi nto omo bomodi a no mo fa eye security for embra no mo bebo candidate for an ho ban na electoral commission so omo bomodi a no mo nyisu album no anya sa results no de beba mbonte na nya ade a omo beje atum. Sammy Adwoa Agyei yesan ekwakoto abanu bi as a campaign manager ejinama yura yesan spokesperson empanyifo no kapiti ni na wa se yura san ejinama okobiem obesan akobiem Agyei na yaje atum se ye ko na emo Agyei na kwa ye ko no de din kan yelema electoral commission for omuna assembly election mo hweso police commander na empanyifo se eye regional RCC no awon de empanyifo to abadu obiem ene number 1 number 2 register the two abano yen promo bi ansa register bi go register to abani se mo se to abano se abano ye wie dia se de we adwuma na ma ne adwuma ko si e register no so no omu change ni sa empre 9 ama electoral commission bi twa to na on my on the 7th say we dia yen se ni bi ene ye de ko to abano eti ye electoral commission penye se register ye de kura ye obi aso bato obi a won kan obi ati ase obi anyale omu nyina ho ni pe nyina da so ho eti ye ka che electoral commission se ka register we yen promo bi sano se o de power for the bishim the etos bi me twa to so assembly members no ya tetene ma ofaram ye mo bi o se wa ya ponto as government appointee ne ba ko so ye fa o ma assembly de no o ba assembly meeting e fa meeting assembly ne ju tuma asana be member of the assembly ye go so nche in court o ba o na ma assembly member ye ne sa ba bia this year ye so in kura ye do ba ne ye assembly meeting ansa ne ba ju tuma ne o se assembly member se be nyado e bi ko be ho akodi nsem ye ni no community ni no ye ni no ba bia na community problem wo no ho a we think go je fitie so da ba bishim eno so enka etiam da aye kan we minister bi na bi a ye ni no o ni bi a se we minister this is assembly no nya eye coordinated that so wonye wadwuma ba bia MNDC ni se mo ya act wonye so wonye wadwuma
Ene ya uti ye eyo kendifo another campaign team enim edema Nana Incansa Buedu Nana Adwoa Sika na ochre se ade a easy for mobile register na mamon sesa no monfa register na ambra nya sa results na nya ade a omobeji atum kaisa kasieboy amaniboy nstom choni sa kwade pepra a no wa santimem anede besomye yentu akasiebon so yenko piemem ewo National Road Safety Authority eno kwanse kwese wano amoda nom no penimpa Ghana man penin John Dramani Mahama abondi so kwakwada no ne den Abraham Amaliba wakase kiremi sem wano mugusu toto ne ma nchiche padi agwama tumi aboa ema kwanse kwese dwumadie no ene matumi akonkwan mo man Ghana nso nkwanhia eso atumi atem wakase kiremi sem emra no wo hono mo adwuma de nanso Sempenifo be wo maden amamla na ye adwuma no na ye den ni senti efri na ekọ Ghana hyenkafo a modemra ehye monsem utwika na wote front na nse course ahodo a wo ye no udi odo ofon so ozem se mo chewa danto awasema ebiewu nso Ghana fo awodom twetwe kwam basa nyene ya chewa se dem betwa otoma okrom ha no enya sem kuma kram Abraham amane basa gaze ekirem sem efri na ekwei emre ba be yire pampese premu ani ataso ematumi aboa ma hyenhwe basa Ghana hyenkafo no twitwikrom ase no eso atimi ate wakase ekirem sem omayan tete ediama drivers unions ahodo ni nyina tenase atoto ne matimi akyerekya hyenkafo no kwan ahodo momfa so ene omunnwuma ene kwan ahodo momfa so ometwi hyen se be betimi aboa na nkwanhia ahodo a etwe Ghana de hyedo omkonse do no eso etimate ojemera ni central twetwenkomo ne nsem no emunkyeremu no enie attempts to put the footbridges in place. But many say road markings anyhow. In some places, road markings be anyhow. In other places, street lights no end yet. Apart from that, we need zebra crossing. Into when you know idea Jaime as new director for road safety. But many say contractors no or more juma to ensure say pedestrian footbridges no ebe we in them. I know yes a court case and I can say nipa krona walk court no one dream ne nkwala say omobe cross road no one dream ne wife obe cross road aba masalachi we one ankasa onso be masalachi we nti wo dream sa obe say project we project ebe boa one ankasa enye obia nso anase na adwen say obi na obe benefit one ankasa ye laws na establish road safety no emma ye tumi say ye betimi enforce laws no ye ne police for. But this must be done after education. Inti meneme directors no beko akwatinase. Then we'll put up a plan for education of pedestrians. Because yantimi ye we nyina government entimi say sika say na nkrofo enfro bridge no it's a waste. Inti education beba enche bia se na me frame no me san frame biom. Eni a woti ye kwankyerefo pene edema National Road Safety Authority the day Eddie Abraham ama neba ena wote ne kan yentu akasebon so yemomfa nwuremu ewa agudie nsemu ne enkopie mu ewa yefra mantanim mechire voter region no penimpa Ghana mampanin John Dramani Mahama wabone den se onkonkwa yefra mantamu eyesoafo ne den Eddie James gunu no den smatodwa echire bi se ne wabone homoden atimi ahyehye jesen ye football competition party ma de hia wonu mu apie ejesen ye voter region enyasem kuma hobeye depa na ochiremu a eni betimi abo ma ka de hia wonom ewo voter region dia bom se pum afenso ebema agudie no etem mebu nani metumi agina adwuma nso etimi aba eye framatam nim okase no chim se ne ekokansie no ebetodwa ewo eye voter youth resource center eno no wadakru ona bo okase no chim se ade be ko nani ku hu nyina ne se agudie mu nsensem no eboa pa na Ghana mebu ndodo na no magudie su menne wadom atumanya sika ede hwe mabusuan ne senti wabai Boba no homoden agya ne tumi nso abom agudie mu nsensem so niema tumi akonka ma de hia wonom wo eye framantem no nso wonom agudie mu nsensem ma akonka ye pam wakasa akyem se betumi abom mebu na tumi anya adwuma aye mamo nso anya sika etumi de hwe mabusuan wasan so kyerem se Ghana man panin John Dramani Mahama na diso adu nso babo mebu na hodo mo Ghana mu nso wonom anya adwuma ye oje mra ne nsem twe ni wisdom sedo amada twe nkomo ne nsem nkyeremu no enie. It is with great joy and excitement that I stand before you today as we officially open the Voter Regional Ministers Camp here at the Voter Youth Resource Center at Adwoa. Today is a celebration of sportsmanship, unity,
and talent development. And I am honored to be part of this remarkable occasion. Sports, particularly football, has always been a powerful tool for bringing people together, fostering discipline, and creating opportunities for young talents. Our region is blessed with exceptional footballers, and it is through competition like this that we create a platform to nurture, showcase, and promote these talents to higher levels. Le kwakra mo no ena onimunyam ni James Guno ekasa na ochire musem ena gukansi no wa wodo ho behye mu bia no edikan ubenya eye 500 Ghana cedis ebie ubenya football ni bi ena fi Jesus ahodo nso mubenya bi pa na mo ho atumi atomo pa o chemse de obedi nkonim no ebenya 3000 Ghana cedis ena afi nso de obeto so mienu nso ebenya 2000 Ghana cedis eni so mu nchiremu no enie. Ladies and gentlemen, today's event is a testament of the Mahama-led government's commitment to youth development, talent promotion, and sports excellence. I assure you that my administration will continue to support initiatives that empower the youth and elevate sports in the Volta region. On this note, I officially declare the 2025 Volta Regional Sports Ministers Cup duly open. May the best team win. Okay. Now we have several gifts or awards that will be given out. Every participating team will receive a jersey and a football, including 500 Ghana cedis. Then there will also be an award for best player, goal king, and then the best goalkeeper. Let's go. The winning team, the winner of this game, will surely receive 3,000 Ghana cedis, and then the runner-up will receive 2,000 Ghana cedis cash. Eni awoti ye ayaframa temu swafo ne den Eddie James Guno ninsema hodo ade somye no ene de munchiremu de asumu na mane boy ye nsem treni sado ameda ene tonkra edifiri frama temu ede basme ye gina we so adan ye ho ye ba kasebode aka achire no ye bekenkan ede asumu. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amount. Say we United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so Apakan Hua, work permit etchetera. Mamentra womo etchere kwan. Sunday Sam's consult, ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station Honmoa. Phone number 0244 291546. Email address and so Samuel Osu 626@gmail.com. Yeti ehudi we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedia dance here. Media. DLFM 106.9. Yamamu akwaba afi yankan Ghana fo adwenkyire ne bia we efri nana adwempahene odia sempa otoso mienu na okire mi se fantastic news ohwe live senior yada sepa numre eye Simon Apia na okire mi se may God help us nyankopon de obeboa na nso yantoto ye nema yi a ye bekoso akunkum ye ho saa senior Hansin did no chim say good evening Sammy B and Adwoa Agyei Sikapa Mr. Medino fa eye Kwadwo Thursday ni so ntesa mebia opa o chim say here live and na all the free eye Dansoman Atomic Hotel Hansin did ya da se no chim say dwumade ye bo no yankopon nhira e pa ye say da se we of aka all the free eye Kwame Nkoma Circle New Plan Station no chire me say happy Thursday no enko enfama Ghana fo nyina titru ene Charles Oten aka OT Assistant a year Secretary of Migratory Accra Regional Hopeful Yadasi Senior Piaga James MPP we are coming back 2028 Yadasi no James Zango Pon we mobo ye pam
Richard Ahwe chire mu se kase wono hwe ne live edi free gwetire station e ho no mo pa no we biem fidie mu dia guma na ye DJ Ghanaman fidie ni so a adehia mo gwetire ni potem nyina kase bo nam so a mo nyina mu tie bi no chim se adwuma pa ye bo no nyankopon nchira ye mpa de tiefo nyina so chia mo yenso ya dase senior ya dase pan so wa wishi ye nyina happy birthday wenso ye eye ele atupi no chire mi se oh my god we ye mesho evise Ghana de ye te ho se ya odo itama no chire mi se happy birthday enko enfama adofo nyina titru eye presra eye janwa you also wa shaman Lebanon ya dase senior Kofi Parliament chire mi se happy birthday to my partner Hana Eson osi anadwi die ebeye de panti ye ready na tweme live from Aguna Bobikuma ya dase otwa wampa we krem amwa na ochire mi say what a great news from Amwaten inside Tema eye free zone ya dase senior ya dase pa enumere say won so waka ye hom Ghana ni time na kopa na so ya mo amemu na je se ne ase yenka yesaka poma na yanwam no obetumi afre na won so asema da hɔ yi Bako nsensem nti yanya ne den yentena ho menye kunkum Ghana de hye ngusa akeka na odwene ho aya na de mpa na komam 0534655019 0534050199 ana fe 0593406565 afaw minim bako no yanya ne den yenya wo mosa na munkunkum ade hye den tungu openi majo daleta champion di ma yakasa free Daleta, wow, bra penini. Hey, great we are fair facha me na dey as what me dey. Daleta. Oh, senior man himself. Any over Ekwanzo. Ekwanzo. You over Ekwanzo. Oh, great we are fair me fa form na ba ye kasama yenko. Yo, na antiko ni edro na bi ni ho. Daleta. Yeah, antiko na do ni ebi wo ho never day no nsa beka. Mate. Me so ametra ma mwansa ma sorry why. Mo pa nyame be bua ye papa. Na Daleta oni bibi. Da bio. Mit ewian metimu news bi aye lady bi aye kunu kuma se vendor aye mobile money vendor bi no. Say seven producer nti o man mu are we safe? Masa obi a what titini mo wure mu apeni sika ye na adwuma wetimi e de dakrope na wo de mposa wo gi sika no mpo na nka kwe. What's happening to you, Manchester? Why shouldn't inquire? Yeah. Director, I said, where the Yanshanka Ghana police, Omuma Bambo Munyadi. Now, wait, Director, Nemo Valentine Day, why? Major so made as a person, men so made that say, one so bet to me by a 4 about Quaka home, and now Yamran with the HA pa 0593465565 and 05934050. 199 I said the Apakan jina me kwa honde na wa hobepa me sumpe. Hello Majo. Majo ni. Ala Jolimpong. Na ala Jolimpong ni. Ma yenti onimre. Asem ni de asetim pa eno na yaka na no pay. Say Bible ndi o temu ye dey. Pa na samba bon fo so ye benya mo pa. Se Ghana Adwoa Agyei. Ye Bible media me gidi. Ye benyam enen so me da mo ase wai ya me nsira mo ma adwoni yes ya da ase pa mama yankopon nsira won so pa na ka se bo na ye gina we so na ye bu nu kom se pon na ansa nanom ma yamfa woda kese enko krache ubekumi ne pa ona se de wotata me fie he o ma afempo de ne ma age me nsem kura na ma yenko na Adwoa Sikin China wey o si efri prince ena wa wishi Becky ono no owo eye fresh oye Pentecostal church e wo Kaneshi o kirem se ne e chese ne nyasem kumo birthday we no odni nyina de maw enti a happy Valentine's Day enko emfa maw beautiful woman awo wo eye fresh oye Pentecostal church eno no wo Kaneshi o kirem se odo papa ni senti ene se wo wakwa ne dofo yi de enevers day na egu so papa endi yankopo won pagya na onye okese ne onhira opa se de ho ofa won so wo sanso eye great dressmaker no yankopo onye okese ne onhira no mo ni sade hu nyina no entimi emrem wey every prince enchen ena ode ma Becky a wo eye fresh oye Pentecostal church a eno no ewo Kaneshi o say happy Valentine Day enko enfamam beautiful woman a wo sanso ye great dressmaker
ya da se pa na ehye de minim so agye dem pam ma me nkọ Kovitela nchan e de na ode abai Kovitela say happy birthday from Ken de ma ono ankasa no dofo pa ne din OP ne enima de kro nanso we de happy birthday en confirm ma OP every Ken nchan e na ode ma enumre when so science so say happy birthday every Oden Oden edema soldier girl Edna ntiwe every Oden chain menim say din na no there because Oden na ba enti Oden say yan kan kire soldier girl Edna say odopo papa ntie ne eda so papa ni woni na we free say ne wotwu mutan birthday we nu ni ba bia bewura say de etie bia na Oden say wa na akro ya da se pa DJ Omali dia aka na ma yo ntimi go so twan ye monitor pa na say ye ntim free office ba bia free ba na mu odu Meba, I'm coming 1 second. It's official. DLFM 106.9. Enti, ma mensa mfa we ni bio emfa emaun. Eye happy birthday. Every Ken. The man dofo an din OP. Ken. We ochiremi so do no dofo papa ne din OP nti we no. Enne said your birthday na ye no. Awon uni ba bia fa uni ada Facebook isi ochiremi say uye den enne birthday ni da wo so ni senti untumi nwane mfa ba bia wura bom obetwe apie efrise ne birthday we ni adofo danti odo wo ne na obekire opa say odo panti we no African chen odema ne dofo ne dindi OP nti enne OP said de wani ma yesere na enadwi waso be ye papa enti kan se kan chan say wura tokrum obetwe apie enti we happy birthday enko enfama opia efri wa odofo enchen kenchen ena odema ene enumre we na ye gina ye we sinaka sebo ne abunu komu say pon kase bonu semufo mes mebe entwene semu edema ye DJ Omaro ne kopie mo Facebook no so ena ni me ne abesoma ni me nso edi ameje so takrade Kwadwo krom tweba wudi sikonkrom Kwadwo birthday Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa na ye gina we so ya dan ye ho ya ba nka abo ebeto aso na ye de asamo Aranata everyday bra so be everyday Jesus Christo asemwa wasachra so be everyday Jesus Christo asemwa wasachra we eye enkaipo na DJ Afiba Ojo na Fedakon abusia de awreho ene yawo ese Ghana fo nyina ye echirimsem wono modehia ne den de prince yawo ofedakon a dodo na efre ne se apofin ada ne nsa benkum som na yenua bema apofin enyamfinhia no Eduanai miensa 43 years ena prince yawo ofeda kwado abonma ne se apofin enya ye na ye hunhyehyeye ena ediswe na siripe ebetodwa ewo efiada ogefo abosome ne da etaso aduonu wotwe emfimpim mienu ene aduonu numu ewo La Paz New Market no eben eye Cosmos School Park no eho no pe ena wonom ebesiri yam brother prince yawo ofeda kwado abonma ne se apofin nipe efenso ni sie no bebodi apagya na mu no e de akire mu ewo eye kese ne betena se eye yie no ewo eye memenda match bosome ne da edikan emfimpim mienu ene aduonu eye enumu ewo La Paz New Market eye Cosmos School Park na wonoma ena adisia betena se na wonoma no momode hye Prince ni sika sam
eno je momaden etimi apagya ye nua be ma prince e de na kire mu ewa kuapem tutu etimi akọ no eye ekurabia eme etimi akata na chi kuram efe nso ne na asesom ena efe nso na twa nkogya soma etwato okura no ene so ebetodwa ewo kwesi ada eye match bosom no na se obenim bosom no ne da etoso emienu emfimpim mienu ene aduonu enumo na ebetodwa ewo La Paz New Market eye Cosmo eye School Park hono pay na America say dwumade no ebetodwa ewo mra adehia kwa asori apon efiti awia be se nonkro ekono ena dofo no ebetimi atransnisenti DJ Afiba afei ojo ena da ko abusua nyina da ede yawo eto nsade afa Ghana de hia nyina nsem wonom ede hia prince o yawo ofeda kwado abon mra ne se apofen nom wada ne bekum so tinyakopon ya adoma emna yeda to Ghana fo nyina mre ne emejam no every say ye eye ekoja afei yeni yankasa yem programs eye manager esa Mavis nsira mensa ne papa da fom ti yakopon ya adoma mimi na we yeda ena wonom epegya na kwasie no eye na ye kura ne senti ono se na ye hu nkabo no enie Nana Boabe yetna bretu abusuan pani a owa bitifi oni abusuan kaye ene Church of Christ asafo a ewodomi abra pesika ene de osuni areho ese agyanfo ni adofo ayiye se wo mo papa wo mo de nyina opani Nicholas efa osafo ade brebre konse do onye mfinhie dioson abusuan hyehyɛ kyerɛ se efieda 14 February obesi na mu ni hope ewo no akasa ni fie a ewo nkɔkɔ domi abra pesika memenda 15 February ahimanachi no 9 fa wade ne beto mpamu ama abusuan ni adofo abesu no no ne na di nkra twato ebo no nwɔtwe Church of Christ ne fan wodomi abra pesika ebeye wufu suma ma no ansa no de na kokko pra so asieye akope ne krabre wo fresie ya obetena so Church of Christ asafo nanim ho a na wano na yiyo ne husikasa ade chi ne kwasie da so a obekọ na ase asori e wo Church of Christ domi abra pesika ansa na we wie na yiyo ne krakra okrani oja na chire ane Madam Agnes Abenacha emma waje omunyanka woto ani ento obi anim ene Isaac Chire Aboagye Italy Samuel Faboagye UK Christiana Safo Aboagye Candy UK Stella Abna Aboagye Benny Sama Dankwa Sweden Enokosei Emmanuel Somua Frank Yadom Enini Nuanom Samuel Ofori Enini Nuanom Mary Ejapoma Ofori Patricia Ejapoma Ofori Eni Nuanom Daniel Owusu Agyei Canada Abigail Owusu Agyei USA Inshira Mensa Dodo no afrɛ Silver Lady DLFM Accra abusua sɛ no nim sɛ dance bo sɛ den kra Jemle kukubewu amesi adwiri ba mo wu akoye kontonkro wida mansan ko mu die enya dan a obi abɛfro nanso krochua mansa Nicholas efo osafo owo ya yentam dodo na fuo mumu yama dami fedie na ye gina we so na enkaibwa hodo ayensa so sɛ nimle no ya de ne nyina e de eseme so e ma Apakan Theater betnase no ode agopama so nsema hodo ankan suo no atoa so e de asom enumre yi medamase sɛ moje mre e ya so e de manka boi Apakan Theater up next agopama so nsem and or that was so Ediamae. DL Power Sports, a more de, a jawum, dead down. DL Power Sports, a more de, a jawum, dead down. DL Power Sports, a more de, a jawum, dead down. Abusia enanyumre mayen Sammy Adwoa and Sammy Adwoa famra enkram pumpuni mantem agiatum kasafidie kase ba ko peso deal ohani nsia echiripo enkron ene fiada enyumremre wedu se agudie momrante yesinkunya na agudie monsama yakwakope ede akomasem fo wagibira atenase wawu so asone so asem krogen enteberi nyina wayidie fimini akede osi emodu otiefu editie se wote ohwefo di hwe se ohwe ena yen okafo nso no edika se yeka ne atenase na enyumre a yede ebabesomo eye agudie monsama ebumfumpa di adencheche ni adane ewo Ghana ha ebibrem ene broni kroso ewa manone ya turidin DL Power Sports Update ya thana sinanyumre ye de ababa sumu baby bia wo bia ya ma wadwo ema wakwaba ene entina gudie mu nsem papa ne edi tie se wote ne edi kasa ye ka no ene ya thana sia ye de brani anumri nyina wa ene ya ka bom se naba akoma ye de ensem no edeba na mayamfa sida kase ema adwumaku a
ye from Lumba ensupa na nyumre omo boy chidom pampen ema ye de agudie mu nsam no ediba na nde obepiem awo Ghana na open so a emuri ye krogen na de emutie na onom na ko ni padua mu be ye ni padua mu adwuma a woro ni padua ama bibia no atoto na akwam a enoa ene Lumba ensupa enti babibia wo bia na nyumre monji bi emfangu fridges mo ewo mu afiefie mo na mononom enwuma ku ahodo na aya moto nsuo enom ewo ho no monsu Lumba ensupa no na monje na mobobo na bibia enye kama emfama dwumadie bia abafia wodi efiti abedinto ekosi aware mpo eyie na abafie na moya nsuo a ese mode jima hoho no akwaba eye Lumba ensupa mo amotunto nsuo no cars na muyi nsuo man krofo enu achi provision stores amutunto nsuo ena traffic move munyina no Lumba ensupa ena mekanfo dia mama se momobone a na monto na krofo beto ema monsu sika abamobotom bibia wo ye bia obehia nsuo de Lumba ensupa ena mekanfo dia mama essence the Ghana's greatest of all time musician Mr. Charles Kwadwo Sammy Lumba or the bibi badwaman so sabe on fa de bone em badwaman so ade na odeba no obe make sure say papa esan say woni mi say dada no say na wiasefo ene Ghana fo mo dono no on fa eye ade bone em manipa da bi enti ade bia Lumba bata ho de esan won say eye ade papa anything coming from the camp of Daddy Lumba no original ye genuine enti Daddy Lumba ye nsu a ese ka kire say ye nsu pa emu odaye kama enti obia mbubobi na bibia ye kama mo a dance man ene ne mpatebo no atadwe mat dende Madam Abanyamiche ene oye sole distributor edema Lumba ensupa na ubehu no ewo Apietus Lane oben Lumba Sport no ewo dance man ene mpatem mon friend Madam Abanyamiche ewo 0557 349 401 0557 349 401 eno ya mo dance man ene ne mpatem no na babibia wo ewo Ghana ha ope Lumba nsupani bi ato a obepie mo ewo DLFM ya kachi ewo nkran Agbogba Junction ya ne Wisconsin International University no na edi enimhwe ana numbers amede babetu dwe frɛ babibia wo bia no empenefo edi bi begu hyen na ya beyidi ama na odi edi udwuma na opese odidi numbers no a obetumi afrɛ ne ya bre Lumba nsupani bi no 0555 0 no abo 5 miensa 274757 and 0577 475343 Lumba nsupana insuo mu dande obia no nti nso pebinom na bibia enya kama emfama enanyumre asida kese nkoma kwam yefum from afar otaychire yade ensam no eba saso na DJ Omarion bon ya chidon pape yade ensam no eba ode to Facebook DLFM 106.9 obetumi akọ na wakọhwe dwumadie ni bi wo na YouTube nso no DLFM 106.9 won obetumi akọ na wakọhwe dwumadie ni bi wo ebusuami ameti akunya kesie mu na enanyumre agudie mu nsam no mede eba besomodi ameje so no ayensu ano de share Apakan GH the blessed kin yentie we yaba yebesi from na ndanyumre yede agudie mu nsam no ede asomwa enye asam keto akra enti yentie we yaba yabekwa ne yede nsam no ede abram Apakan GH we de nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hobrase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti ene enyumre ye kaja gumana ya hensam na se ede amadia yensha se mfam fifie ye wia na yakowie wo broni kroso ewa manone na yenwra mo ewo Ghana national females national team no ye from the Black Queens of Ghana omo akache ene ye sha se finance a ena coach ano coach omo Mame Nora Haptel ede adwuma no eto se the senior female national team the Black Queens on to win to us so enye adwuma no bi me ne wawramu wa Zambia akwa sign contract ade ama Zambia man national team na ye from Copa Queens no na sana mpenefo kan no ejabi wo ejabi tiase sanso na etetu a etetiem entinde Nora Haptel ekono ese etumi pe coach foforo no ba na obetu adwuma ne so na mpenefo twintonto etutu omani ekwohwehwe mu no omakwa kofa papa ye friend Kim Las Jokren
aba say in the new coach from the Black Queens of Ghana na ena papa your friend Kim Las boja green no omo pa na ontuma na omo pa na ontuma no and ye bisanse papa wabo no wabe adwuma no ebekosen ena osi o adwuma no ba be ye no adwuma den ena oba be ye na adwuma ene se obechi Ghana Women's Premier League no obehwe na wafa quality players ewom eno achi Ghana maba wa si aka wa manone no obechi omo so na omo money ye kejuwa no odi oma ba aba be ura national team na wabe obe make sure say ene no Ghana Women's Premier League no be hwedodo na wa select quality player de aba be ura Black Queens no na adwuma no oba be no bibia e kama na mum no obeka say adwuma no oba ye ne de adwuma den ene so ye na result no mo pe no omunsaka Kim Las George Jacqueline yentie no. Okay, it's about hard work. My job will be to travel a lot, get to know the people here in Ghana, of course, to watch many games, to have an understanding of the league, meet a lot of players, and it will start from today. But of course also to travel a lot, because many players are abroad, so that will be a part of my job. Of course, I watched like all of the games that is possible, more or less, so far in videos, but it is a completely different thing when you meet the players in real life. Okay, so the hard work will start when I meet the players on the pitch. Papa, your friend Kim Las Joker Green, a new coach at my Black Queens and Watenenka. Na yet one summer son yebisane say and a Black Queens team na kasa obabe coach no onim team na and I see wa show mu videos na on to me ntwen kra say obehia mbaba wa no na wahu omuye na fenso oni o ma start adwuma no na going forward no o ma ye adwuma edi abom na o se adwuma na obabe ye no oni ne technical team no any players ni obibia o mbe make sure say o mo be ye adwumaden na wabe de obey adwumaden na adwumaden no obabe no o wogidie say beboa e ma ne adwumadi a obabe di e wo Black Queens akache no etumi aye successful. I also want to say, like, when I started to watch this video and I saw like when the girls arrived in the camp here, I mean the energy, wow, it gave me goosebumps and all the feeling, so I'm really looking forward to meet them and get to know them, start to work with them, and to start with now in Morocco in a couple of days and to play 1-2 games, and we will do our best from the first day. So thank you again. I'm really happy, like I said, to be here, and I will do my best to help the team to be even more successful. Thank you. Ne krakram no ena Kim Las Joker Green echrema o se waba na adwuma pa waba se obabe ye no ene sende no obechini Ghana na Ghana Women's Premier League no wafa quality players edi film na onya abotre nso na maba wana esi akan ewo amanone no ebi wo obesra ebi won so a obehwe om games ena fenso no players na bobo edema man national team no obebe kisho se obe improve omo na omo performance no so etumi aso ani na ono as a coach on any technical team no any players ni nyina no every single day dabia no ombe make sure say ombe ye adwumaden na omo ye say adwumaden na animanimu haya anampo enche kura no owogidie say Black Queens no ebetumi achieve a lot of success na omaye successful. I also want to say, like, when I started to watch this video and I saw like when the girls arrived in the camp here, I mean the energy, wow, it gave me goosebumps and all the feeling, so I'm really looking forward to meet them and get to know them, start to work with them, and to start with now in Morocco in a couple of days and to play 1-2 games, and we will do our best from the first day. So thank you again. I'm really happy, like I said, to be here, and I will do my best to help the team to be even more successful. Thank you. Kim Las Joker Green, a new coach at my Black Queens of Ghana. Ni dine de so bona we nya abotra odi betwi Kim Las Joker Green. Kim Las Joker Green. Ni dino eno no
na obo no anya abotra obeka wotachrema ene ono ye new coach edema Black Queens of Ghana ne GFA 4 pound on toma ensama odi tu dwano no ene yede wonsam ede ato anim yenremo ewo Ghana national under 20 team no akache na unim se under 20 mema no AFCON ebeko so ewo Ivory Coast na endra ena mpeni for ekoye draw na inde urema the Ghana national under 20 the Black Satellite ye remo ewo group A eho ena yetumi akopiemu ho na yene coach a ye friend Desmond Ofe edidi nkomo Desmond Ofe ena eye coach edema the Black Satellite ye bisanse Black Satellite mo apiemu group A moni Cote d'Ivoire DR Congo ene Tanzania na ma woboaboa ne kra no etisen ena osio under 20 team no omonam omokwan so na kwan no omonam so no eye kwan pa da no brand ye twem no omobo friendly game against Legon City na a good test edema onene mrantie no na ene kra no omoni Vision FC ebebo friendly game no ogidie se ebeboa emomo anwoboaboa no etumi akoye into ye bisa no se Black Satellite no omo anwoboaboa ne tese obeka se bibia de na akwam omo nam kwan pa ne so. So we are on the right path. We played against Legon City this past Tuesday, which was a good test for us. And on Yano Bochna, we are Vision double Legon University Stadium. So we are preparing gradually, and I feel say we are on the right path for sure. Yet one summoner sono any yebisa Desmond Ofe se ende no Ghana mrantie ni bi a omundi murumfie edu no omo amano ne omo sia kan David Oduro no ne na asefo no na eden na ye obenya biaba emoma bebo under 20 mema AFCON bia na ena osi ye nim se under 20 AFCON tam na ye bono no enye tam FIFA assanction se team bia betuma jani player amano wa bebo enti ebe den se ye benya mrantie ni bi e de afia amano ne esanse tam na ye bono em favor mo enti no season no se na aircon so be den se obi be jani player se jani team wo e wa amano na bebo na mum no ni nyina mu no omo bo mo moden so mbenya miensa enan enuma na nsia bi aba abehye team no na oma beboa na AFCON na omo konso no enyama etumi akoye ediamam Desmond Ofe. You know that ideally it would be fantastic if they can come and represent their nation, but yes, so clubs and they're also thinking about their performances and where they can qualify and end the season. Unfortunately, it's a tournament, window now is not in a FIFA window, and it's almost close to the end of the season to a lot of clubs in Europe. In Siabe, they say, Ibenya, all the players that we want, but we are trying really hard to make sure, say, at least, Ibenya play 4, 5, or 6 be our account now, my boy. Ya twan Samson yebisane se ene no upiemo ewo Black Satellite na kachia yenim se under 20 AFCON no ene no ora ye friend Karim Zito ono ena wajibida na okwakobwe no oni na di nkomo ema watufu akire okwana na ena osi o Karim Zito dia ye ono ane papa na Karim Zito ye obi ohwe ne so ekochi enti oni na di nkomo na de bia na Karim Zito etunefo na okwe dia ogirie se bibia bekoye na Karim Zito dia otunefo dada waye bi pen enti still na obekọ no akwaje futu woni nchen se na be ya AFCON na omokọ no bibia bekoye ede ama yentie Desmond Ofe ensem oka ede fa Abdul Karim Zito. Mr. Karim Zito is for me, is my mentor, since I stepped foot in this country, advising me on so many levels, and I really appreciate and respect him. He's always there for me to advise me. So I think for me, and I think it's very logical for me to get closer to him because he has done it before, and I'm really glad that he's open to advice, and yeah, he's my mentor, so I really respect him, and so he's an incredible man as well off the pitch. Ne krakram no ana yebisa Desmond Ofe say ne we fine coach we dwuma na we under 20 nyama koye eno achi so no Black Stars ya for as assistant coach na Ghana has ne kotoko eto nsa fro se bra na be coach edmama obeba na eno se we no ebema aya nwa ediama no esanse has ne kotoko no omo ya big team ewo Africa nti omo to nsa fro se be ya dwuma eya nwa ye pa
na ɔse ne asi nanse ama kɔtɔkɔ supporter na Napoli nso atre ya wane sekan kuno no enye adepa kra na we no ensisi yesoso so na ese ye make sure say ebi ensibiem ewo Ghana ha na some mistake no yetumi akorrect no ɔse Ghana Premier League ne de se onya akwanya be kochi wo ma obeka se be interesting na mo se si ade obeka se na adwen hyeda eni wo papa yenti ensema Desmond of edi tu dwade for has ene kotoko ehun. No, I'll be flattered, of course, because and every club, Kotoko has, these are giants, giants in Africa. I respect them so much. They are investing heavily in the league. Unfortunate about what happened in Iswatre, but we'll go through it. And this is life, things like this happen. And we have to stick together as a nation and as a football family to make sure we are together and rectify those mistakes, and hopefully it should not happen again in the future. In terms of me coaching the Ghana League, it will be very interesting. That's one of assistant coach Edema Black Stars and Ghana men's under 20 team, the Black Satellite ono and your head coach Edema and watene kano na unim we enim samda da Kumasi Asante Kotoko omu chief supporter na Napoli yako one sekan ewo nswatre kuni yaya ende awon sama koye buburuja na Honorable Idi Kofi Adams and Sports and Recreation Minister ewo Ghana amene ka say wakwako piemo ewo Kumasi ena wako piemo kotokofo akache akomo mu yako any management na di nkomo osanso ne mpenfo kopiemo ewo His Royal Majesty otumfo setutu na asantimahene akache na okopiemo wono ena His Royal Majesty otumfo setutu ede eto Sports Minister ene mpenfo na nim se ne nanana yakodi na wu ekuno ewo ensuate na animanimu ya no omo form na nsifam na omo edi se wudie no omo nchi omo na ne nana ne de ohia justice ede amane nana no football no de won kotoko de aro se basa jo ye godi agro no obi ko wo fisikandi eso faso na se ya branch no ya sheda se ye ko wona sikandi jo Mr. Secretary, Mubi was here now be entering for 2 minutes and 7 and so as soon as so what really it's a dear Timra was a riot, and let's say Pierre fast by the interested in there. The Betty and the Barney Bell so won't immediately or my umbrella. So now you go football will be one out, but you know what is a kind of one. Never pim ne ye tidi bano ko wo be pim ne ye mu sa de mbrania o se wo jo ko fi wonya pro na wo si e chine ne ne che ya obi anga say si stadium say si abonchi wo kum nipa jo football so na mo wo di pie ya e cham bi ba no adre ne ko we ko le ne ma me ma adre ne jo bi e be fa so bi am ye kata so ya ko fo ni e His Royal Majesty otumfo osetutu asantene ana wakachira mpenfo se animanimu ya nipa okune nana Napoli no monchi nipa kono na emrane nindi na ohia justice ediama ne nana no. Yes, His Royal Majesty otumfo osetutu ana wakasa no se mpenfo masa animanimu ya momfa mo nansi fam na nipa odi ewu no montumi enche enso wo Honorable Idi Kofi Adams Sports and Recreation Minister na okopiem Kotoko Secretariat Share Management na eno se urukasem we the last time ABC no May 9th ene ye bobo mankrofo ewu ye na ye wo gidie se bi nsibiem na unfortunately ebi esibiem na we de wo sem na se ye de nan sifam na saade we ebi ensibiem na one ne management no omaba ana ono Sports Minister waba ene Kotoko management no aba be hia ehwe sana awonboaboa ene ade eko yenti ensema Honorable Idi Kofi Adams edituja 2001 Victoria called it the disaster at the stadium Accra. We thought Sammy and the unfortunately, this out of no
quite unfortunate. Eba Musano, yen to me, and Tinahosa. Enka say, oh, ye Casawo, food so. Omambini, they said, may minister, may any penny for, or say, yes, ye, then it's one Nhyiraba. Now, you champion for. Now, you decide to share Honorable Idi Kofi Adams etwane Samson Adituja se ohye kotoko abusia no ohye mobo Ghana fo nyina ohye obi abo se nia odi se wudi sem no kwambia so emra ene ni bedi na babi ohye bia no omo beso ni mu na emra ne na di se na be ya atentrene ebe ya dwuma na yense na o ede ama afoforo se wokọ eye babi aye bobo na wokodi ewu a wonfa hu ndida enti according to honorable eye Kofi Adams no osi ohye kotoko abusia no ene Ghana fo nyina abo se nipa odi se wu no ombeso no mu na kabo emra no ene no edi one I can assure protocol management any supporters any Ghana fo nyina say anyone found guilty will not be shielded, irrespective of the status. Sadia sometimes visiting teams echo through in the hands of host teams and our home teams we have to bring a stop to. Honorable Idi Kofi Adams Sports and Recreation Minister ena watene nka Nana Apinkra Kumasi Asante Kotoko Interim Management Committee Chairman or Sports Minister or Paucho animanimu ya no monye nhwehwemu emfasade ya akoso na omwa edi se wudie no munso omumu na momfa omunyina mra no na emra eni omudi no ogidie se sade esi no Nana Pole ede no wabo aforenti we no ebesesa nyama pi ewo Ghana football mu na sade we ebi ensibiem na momo no omuhia atentrene ede ama abrantia yefe no Nana Pole enso yenti ensema Nana Apinkra ede atudwa no institute problem mai na him say ya problem we and then sakrai be beba say the wa usika no e be da wasibiem Nana Apinkra twane Samson Adituja say sports minister or the two anim omo de krata be e de akwakoma GF say wo be piemo e wo Ghana Premier League ma VAT no yeyi emfanfio ena enu achi so no ene no ubepiem ewo Ghana ha enyama bia ye we football no no aya enyama enkoye kra autonomous league yehia sa autonomous league ene VAT na almost yeyin fio no obesre wo as a sports minister for 90 fm na GF fo no enye sa de no na moa ema yem football no emfa ne ntoma pamfra Nana Apinkra na masasro afa konya we so asasro say mo ahwe so na autonomous league ayina e yapani we jina Adwoa Agyei e no so etini abantem na teach no pan to high and VAT any other deductions yekukuku in the entertainment industry grab a flat rate of 3%. And to the there, at 17.5, 18, almost 18%. Baby, it was a kind of bigger. I got deductions baby, almost 45%. I'll go for deductions. Nana Apinkra Interim Management Committee Chairman Edema Kumasi Asante Kotoko no watenenka Frederick Echampon aka Fred Achi Ghana Football Association ESCO member or the Nsembi area tuja or see honorable Kofi Adams no or a politician or fi political angle no ba
enti ne kasa dos opese oye bibia e kasa bebre se na be ya nkrofo be hu se oye adwuma na since obaye no onjera nya adwuma papa bia e ma ye hu ye na akwakwe interviews upon interviews na o grante na eselma interviews na tuotwa na oye focus wa adwuma ne so na oye na according to Fred Achino osi ono de ohuni se wona bo Kofi Adams eye interviews na do so dodo ma wani nkwa adwuma ne so na ye a politician, so he's coming from political angle. He must be seen himself by OEBB, people must hear him. Except says of Tonoboa Sankaye. I personally believe say interviews not doors. What I say in between, you know, there's nothing that why you as sports minister, why you as sports minister, nothing. Bibian Nyambaye. But it's been different interviews. So I think probably when you took over, I saw one big interview talking about so when you know what time what me have visited was say normal. Oh no, I visited GFA. You know the number of federations under NSA and for that matter under the Ministry of Youth and Sports. So the big two institutions under the Ministry of Youth and Sports cries NSA and the Winneba Sports College in Wakoho no NSA wafisiti no. Fred Agyei etwane Samson ne kwakram no na Fred Agyei echirema ose wonabo Kofi Adams no se wotena se din na ohwe adwuma na wonabo Kofi Adams adwuma ne nafemo sports ministry no eson anyasam ketwa enti abeya interviews ne kasa ne twaso na visit institutions awodo na ehye sports ministry na se na oni omo nim komo na esu omo dwumadie ni ade na fa ye adwuma na jeja interviews bebrebe no na ose ono Fred Agyei kura no se otena se din na ohwe wonabo Kofi Adams ne kasa ma kamia asase football ne kwa na oka wansem nti wo hwe ne nyama ene ne ye no ye ne interviews no grant na kamia is obaba ye football minister or my sports minister. So the big two institutions under the Ministry of Youth and Sports cries NSA and the Winneba Sports College in Wakoho no. NSA wafisiti no. And in football one or kasa. What am I saying? So I'm saying I think that it's your welcome. You visit you assess things, you are best yourself with the echoes of Winina. Then when you are talking from point of information. So what the point I'm making? Because the ministry is so big. I know as if says when you're going to be over focused only on football. From the interviews, no why in Frederick Champon, aka Fred Agyei, a GFA ESCO member. Ana watenenka enso so no yamfa fie ni senior monitor wa manone na yan sorry endra UEFA Europa League no in the knockout phase first leg no games etumi ekoso FC Midland endra motena fie ema Real Sociedad ko bo mekami no motimu ba kon Fenerbahce endra tena fie she kanemiensa Anderlecht entmante Fenerbahce enso tena fie she karba kon Bobo ko FN Victoria Pleasant Omo entmi ante Union Saint Gilois etnafi Emma Ayas ekobo mekami no a Omo entmi ante AZ Akmashe Kanenan Galatasaray etimu bakon ena SC Porto ene AS Roma ekoti obi ahye ne yonko eka bako enso na bobo ko FN FC20 etnafi ehye kanemi no Emma Bodo Glimt etimu bakon ena Power Thessaloniki etnafi Emma FCSB formerly Star Bucharest ekobo mekami no a Omo timu bakon Europa League no knockout phase first leg no result and a yedi amount no conference leg no knockout phase no first leg no and result no more de etna fie Emma Shamrock Rovers ko bom ekaba comment mante NK Search etna fie ene Apoa Nikosi akotie obi ahye ne yonko eka mienu no TSC Baka Topora enso ndra transfie Emma Jagalonia ekobom eka polpol miensa Emma omotimu bakon ena Vikinga Rakivak enso tena fie ndra she kanemi no Panathinaikos etimu bakon Borak Banja Luka enso tena fie she kanbakon Omonia Lujna entumi ante FC Copenhagen etena fie Emma FC Haidian ekobom eka mienu omotimu bakon ena Gent etena fie Emma Robert Sefi Spain ekobom meka polpol miensa omantumi anti Omonia Nicosia etna fie ene Pafos FC ekoti obi ahye ne yonko eka ba conference legendra knockout phase no first leg result ena yede ma nanyumre uwura mo top 5 major leagues na
games because what English Premier League no about 8 p.m. at Brighton and Hove Albion and Bobo Kwefeni Chelsea omo de bebweni and a Spanish La Liga Ewo Spain no about no Girona and a Getafe e de bebweni and a German Bundesliga no about non some pay 7:30 Osbeck and RB Leipzig e de bebweni Italy Italian Siano about Sima Edwiananum apa nonson 7:45 Bologna any Torino bebo and afensono uremo French Liga Bobo Kwomudin eyankrofo de pa ye from Brest about 7:45 omoni AJ Oze e de bebo ni e de wonsam e de Amamano Akanji Switzerland omu defender obon ball e de mabobo kwa FN Man City na Pep Guardiola confirm say Mano Akanji we pra na watwe beye enwotwe kosi edu okikabo ma bebo so mienu no abranti a ye friend Mano Akanji entumi mbobo emfama bobo kwa ye friend Man City we any confirmation Pep Guardiola Man City coach Eriaba say ene Mano Akanji we player de won somebody amount Arsenal confirm so English central defender very versatile player indeed. Your friend Ben White, Abranti any player now so nyamin chade waba back na otwe Arsenal and Leicester City game no according to Arsenal for no almost say Ben White ebetumi abobia yede anwon somebody ama na yede nsem no esi no Real Madrid a confirm so momrante a omo ye defenders makoma komiensa a omo plan nyamin chade omo ye back ukuade di anim no UEFA Champions League knockout phase second leg of Real Madrid and Bobo Kwefan Man City ebebo e was Santiago Bernabeu no emrante ebetumi abobi ne edika no David Alaba Real Madrid so ye back sa game na Man City eba Santiago Bernabeu obetumi abobi ne atosumi no Antonio Rudiger the Warrior Real Madrid so ye back ono so betumi abo sa game ne bi na ne otosumi ensa no Lucas Vazquez ono so no according to Real Madrid no almost so ye back sa City game na ukuado mbebo no obetumi abobi officially no German midfielder otumi nso bo attacking position no ye friend Jamal Musiala oni Bob Botu obo Bayern Munich officially no Jamal Musiala assign a contract extension until June 2013. That means 5 years contract extension and a Jamal Musiala assign a Ediamabobo kwa ye friend Bayern Munich otena no wabone bo Ediamama yede anwonsam Edimao na yede agudie monsam ananwumre yede besumu nyina yede asi na DJ Mario me de picture bi Edimao fato so mame na menwehye me bra birthday na men sorry so na ukopie mu ewo Enquiries abrochi mama me bra no yes ye friend no Alexander or ye me bra na onigana o broni kru so a obo adwuma wo enti me bra Alexander yes Alex he is such a humble person me mfani ndi agrokra obre no wase the money papa and so ewo enti miami nua yes Alexander Adwoa Sam o broni kro so a awon bonus say papa enne ye wawoda nti no Alexander Adwoa Sam bra happy special birthday to you nyame nhyira onya okese onto nkwandem na awoda fufuro de aka wonfie no enye nhyira yedie ene nkoso enfamanti once again Alexander Adwoa Sam happy special birthday to you bro nyame nhyira na onya okese yeri nsem na si DJ Hitman eba na odi awoso no e de abetoa so de amawo na mpenfo bebre na ehwe show no e Facebook mi teacher Isaac Yekudazi say enanyumre mami nchia enso wo na afen so no eye opoku asare obed mami nchia yaw stoga minchia DJ Pogasti minchia yaw sika yes yaw sika mami nchia na miame bra penny bracket Emmanuel bro mami nchia enanyumre bro say ma yeshia wa kra na bibia ye fine owusu Bempa Anderson me boy no option or takra de ono so hwehwe no minchia no Gabriel Gravi wonso hwe minchia Mama V o hwe show no from Amano ne wonso minchia o say happy Valentine's Day to me may that say the same to you Mama V and me sister Millicent Ekuabuat Mala